Amen. Hallelujah. Main ko si kalangan kiyong kumi. Pwede kisapul mo mimasan. Kumi coach men kachin kapayata. Masan tong kits. Main ko si kalangan kiyong kumi. Iray kan mapanrong. Iray kan mapanpirong mur. Main ko si kalangan kiyong kumi. Kumi kachin open ta. Palingan naman naman kits. Our eyes, our mind, our heart, pues sengkak kilang, sengkak. Lord, know you will, na nats more. Kung ikicin masan tong gits, kung sabulun masan, kung ikicin kapayata, o meliray ka mapambil, memoryong o aleti, kung ikicin bless. Israel, in Jesus' name, amen. Hallelujah. Muna ipantulay menuyay kabangkalangan kiyong coach. Pwede sabol makalangan o limbok doon eman kichail at chail maur. Hallelujah. Imensierong kichail nan matupayo. Irachikicik eisak walu lel riisak riyaw. Ngayon sa Jesus kachin malipe na warengo. Ipang watagang kichail nan nilogan way emasani. One day as Jesus was walking along the shore of the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, also called Peter, and Andrew, throwing a net into the water, for they fish for living. Jesus called out to them, "Come follow me, and I will show you how to fish for people." And they left their nets at once and followed him. A little further up to the shore, he saw two other brothers, James and John, sitting in a boat with their father Zebedee, repairing their nets. And he called them to come too. They immediately followed him, leaving the boat and their father behind. Hallelujah. Wasa chika tetong gichail duen, Jesus agachin malipe na warango. The first time that he called out for disciple, niya iso megachin chapiyata ministry. Pugsaroga tetong gichail ma Jesus niya iso me alu, ye liman set at teso, ikilangata, yay berian riaman, yay Peter ianturu, ni yay sedin Galilee. Galilee ewiya wasan market, wasan chubene, wasa kay marmaskobene, purengka kuya business, rengka kuya aray maur wasaw, opil wasan light. He saw two brothers, Simon, also called Peter and Andrew. Niyan sumigilang at apuriano, ye Peter and Andrew, pagsalamasa nima, iray malaan, apapene, ye aray neto, tawiwiya aray neto, pwegi sang ni aray light, o ye koletimam, parengkak netski, tepil maurki, nintuan pagsarawaya masa nima. They throw a net into the water, for they feast for living. Wasat sa katitong kichail me, Israel, wiya aramaskay, ye me wiya na light, weki arail maur, me rarabarbagi. Niyan siya ma Jesus kahit wasaw, pacawan masani, ongira, ye berian wets, antir Peter, ison, Andrew, Amasani, "Come follow me, and I will show you how to fish for people." Aramas pugats irailuya, aramas kame lalaiti, men nets, kanarail, meogochi marabangak memaurki. Aposats katetong gichail ma Jesus lukwari rail, porengkak, become a fisher of men. Rapansola, son laiti mam,
Abraban utlaiti aramas. Jesus iwasame golaiye ilikuari na warengo when kak disciple idem. Rengkak follow Jesus Christ. Rengkak itawin Jesus ina warengo. Buksaragat itong gichail ma Jesus masani, come and follow me, and I will show you how to feast for people. E masani ma ipang kasalayanguk, yamuman atay panlaiti aramas. Hallelujah. And they left their net at once and follow him. Iray kasyela, arail yay ugo, o itawan la Jesus Christ. Jesus niyan somme ebil kach kotila te alu ekis further sang wasaw. Ibil kilangata yay riyaman berian yay John and James. Wakatitong kichail may ra yayang arababaw yay sabati. Jesus pil masa niyong ra kumay itawani ito. I will make you a fisher of men. Hallelujah. Pugsaramasan ni Matay, immediately, kesela songgoros, yangaki, arababaw. Hallelujah. Tamay man watong kichail ranwats tuen, Jesus akachin malipe, yay nawarango. Kayo, Jesus, ekola wasama, aramas socha weweki tuan Christ. Ekola wasa mi raisay gincha kamelele Christ. Ekola wasa mi raisay gincha weweki tuan i. Achayil mission te achay kalok te achay koiroir kichaylan focusen aramas me unbelief, aramas me unbeliever, aramas me saiginche luka Christ nanaray maur. Hallelujah. Jesus ekwala wasa may raisay ginche utan into it. Raisay ginche kamelele who they are in Christ Jesus. Ikwala wasaw teketsla wasaw when malipe aramasko we enkak rengkak itawan Christ porengkak become a followers. Porengkak become a disciples, porengkak teach Israel duan masano. O itawen tama Jesus huya. Hallelujah. Pugsaro katetong kichail nan matu ay sakeo. Riyay sa kwalo katetong kichail kumay kotrey, kumay mapangataраkan. May kiyong iya ang may merusingkan. Buhay ay menusigats mamarara. Kilang kasampalin kumuyong ay ranwits. Niyay sa magichay muitong Christ at ay maur. Kichaylan focusing Israel kan masaygin siya luka Christ na ray maur. Israel kan masaygin siya muitong Christ na ray maur. Israel kan mamiminay songan maur suwat. Maur masotang mau. At ay focus. Focusing Israel kan nauta saygin siya luka Christ na ray maur. Soche arail poson ng Christ Jesus. Isong naramas ko makolokol songan kachow-chow. Isong naramas ko makolokol songan maur masoche ko na yung kupuranggots. But Jesus masani. Masani, come to me. Irail kan machow-chow lar nan amay menusingkan. Irail kan masaygin siya wewe kituan Christ. Irail kan makolokol maurin samba. Israel kan ma-enjoy ye mo rin samba. Jesus, hiwasaw me ekokolay hiwasaw me Jesus Christ. Focusing ye. Israel kan masaygin siya ye may talame koros na ray mo. Pugsaro ka itong gichailan matu ye Ezekiel irechikikri sa kwalu bang watagang gichailan masani. Come to me all of you who are weary and carry every burden, and I will give you rest. Jesus masan wasats mo kumay kotorey, kumail kan mapangatarakan. Kumay kotorey, kumail kan maanki worry, te ketirop kila song jojo.
O peini masani me bang katskiyong komi e bang katskiyong ye reswich de pepolwich mour me pepol mour me saletek mour mau kachocho koros Krais kelep makak kisanguk kachocho koros Krais kelep makak kosore la sanguk eri aga sempalong komu yung ay ranwich me achail focus achail witness achail koiroir te achail kalkaloki umasanan coach kichailan kowi wasa mautan rasaigin chawewa kituan kauno o irailkan ma chow kila songan nour masocha kunang kupuran coach ikamelele ma chocho enjoy maurin samba hallelujah eleler an show makichayanane kaloki umasanan coach ong irailkan masocha libilibil mamalan enjoy maurin sambawach maurwach masocha kunang maurwach me utan socha kunang aramas en maurki aramas Israel enjoy songan maur masocha kunang kupuran gots eri Jesus masani me ikeleb makakisang kachocho ikeleb makakisang songsuat ikeleb makakisang shumaw ikeleb makakisang songan curse songan and chepela wutingkan and chepela wunani kan and chepel ye destruction kan de perening santa me alale men kasaliel de alale songan masocha kunang kupuran coach kelep ye Jesus Christ magakisang peini masani wasats me take my yoke upon you let me teach you because I am humble and children at the heart and I will find rest and you will find rest for your souls. Kelang tene kapan tiar om bepol, kapan tiar om saletek, kapan tiar mausojik, kapan tiar mayaw. Niyan sa mukumpan kiyong Christ om kachocho om menusingkan. Tame kamalan ususikan sa wats, tame kamalan kolokol an sa wats, tame kamalan ye memaur ki an sa wats, me pit mesocha kunang kupuran coach. Christ kelep masani wasats me watong ye. Pangay kelep makakisang. Ikamelele me song che ikan makametameto me ang kakisang uk. Ikamelele me estepang kisang uk. Icha me panuya epan kalautela om punot kalautela om kachocho kalautela song che ikan magawawasili. Imanan karachiyok my brothers and sisters in Christ Jesus. Magaweman miminan kachocho, miminan pacho, miminan maureo masocha kunang kupuran coach, yang perperenin sampa, melanen joy maurin sampa, iman katedenguk, ma Christ masani wasats, come to me, kotong ye, Jesus masani, ngay kelep, magakisanguk, ngay kelep, magakisang songan kachocho, ngay kelep magakiyanguk, ye maur pepol. Erimanan karachiyuk, makaweman, me leler anso ew, te makaweman, me mimir nan norwach, me kakak moin kokourur liki, moin kakak wiya tato kekelail, moin kakak wiya changachang seli, moin kakak enjoy song chekap, nanam maur, deep down nanam maur, nanam mongyong, utan kemiminan chocho, kemiminan kachocho, kemiminan punot, kemiminan maureo masocha saletek. Chepel kakaon ang maur. Chepel makagalwa ang maur. Kakilang mananam maur utan empty. Kakilang mananam maur utan emptiness mamimi. Iman kasalayanguk wakatetunguk irawach na Jesus masani kotong ya. Jesus imawiyan melalo maur. So sa magakulang sam maso Jesus Christ. Son ay sakpay wakatetong kichayil. Matu ay sigaw riyesak walu ekatetong kichayil ikelep nakakisanguk kisang iya ng kachow-chow nan punot nan tame menusik magamanaan uwa. Jesus masani watong iya po ikelep mabangkak kisang i kachow-chow wats. Hallelujah. Ngayon sa Jesus Christ kilang lang na waranggo ngayon sa may malipay Israel mimin ng kachow-chow Israel mimin ng punot Israel mimin ng songan maurew masocha ko na yan.
I masani wasach kumay gotong ye. Come and follow me. Po yen teach kumail. Yen trainee kumail. Yen patagem kumail. Yen kaselem kumail the way. Niyan siya na warong ko irail immediately ye kaselam me koros. Hallelujah. Wasaw ye nan kalili. Ewiya wasa me utan. Taun me aramas ko beneye. Poreng song kay mawiya wasaw. Wasan me mela nets light. Find the song chikan. Market chikan. Of Jesus. Niyan siya me kilang rail. Lukwari rail. O malipay rail. Pwede kilang nanta marami milaleo. Himasani, come to me, and I will give you rest, and I will give you a humble heart, and I will give you a gentle heart. Hallelujah. Niyan sa waja na warong ko iray ye kukulasang wasaw, kukulasang semaraw ni John and James. Kasi la me koros o itawala Christ. Mango. Lukuarwat me Jesus mamasani. Kay din, ongoche Israel ko, namiminan time watch. Nan 2,000 years sa mulara ko. Pilong komoy, ongay answer watch. So sa mga kots makakasalatagala aramas. Kapambil go through song koros, kapambil enjoy life koros, kapambil enjoy the mabil miyan no mo nila to so sa libilibil, kayaan kiko po koros songgan, yet so sa ambapol. So on peace, so bepol you, nganin bepol mirem. Tuwa punot me wiyawi. Ligan Christ kalep me bangga kisang komoy. Hallelujah. Keryaw may man sa wisegin kichail. Jesus niya masanin nan irachigichik. Yay matupayo irachigichik. Yay isektua masani. Jesus call out to me, to them, come follow me. And I will show you how to feast for people. First, kichailan ko to ren Christ, puen kisang kachauchaukan. Keryaw, kichailan follow Jesus Christ. Kalang, Jesus niya katsto ni sambawats. Niyan siya melikwari aramas. Poreng kak itawan Jesus Christ. Inininsan salma ba niyan siya me Jesus Christ, ye katslaw kilang aramas ko. Inawarong ko iray malan ye lalait. Malipay rail niyan siya meramalan lalait wiwiya aray net ko. Niyan siya may masan yung rail o malipay rail iray kasi la songkan. Manintang gichal niyan siya may iray kasi la songkan. What a life-changing ong aray journey. May rail pilata, may rail answer and coach call. Iray answer and coach ye malibilip. Niyan siya Jesus Christ masan yung rail. Yawan lingan, yawan kasilin. Niyan siya may rail, itawan la Jesus Christ. Jesus, eso siya pilikul kuwari kichailan, koto chore, o kichailan follow him. Kichailan ta, utan, commit ourself, our life to him. Kahit ang kichailan enjoy siya, bil salvation. Kichailan follow him. Keryaw may isaw siya kichail, kayo come to me, wewe kikana ko tereng coach, puen kisang ukachucho. Keryaw, follow him, follow me, follow Jesus Christ. Ken itawan ye Jesus Christ na lambaw. Klang, kahit ang kichailan, kila siya atay kachucho, erimawar. Kichailan, kila siya tama atay punot, te atay peren malakan, erimawar. Emen komo yung ay empil itawan Jesus Christ. Hallelujah. Nan imo wasa at masa nan rechigichig ay sektua masa ni Jesus call out, come follow me. Kalang kichailan mo itong Christ nan sa imo o pilitawan Jesus. Mawrwats kaiten po kichailan enjoy siya mawrin salvation. Kichailan commit ourselves to him. Chailan itawan nan libuan Christ. Nan every footstep ma Jesus wiya, everything ma Jesus wiya ni siyang bawat, kichailan itawan, kichailan follow. Hallelujah. Rimeo maasa ni wasats ma, kichailan ta, follow Jesus. Follow me. Eri, main ko lukurwats, the malabilibwats, kaiden kichailan, kila achay ka chow, luka Christ siya na achay maur erimawar. So,
kicailen follow him. Kilang niyan siya magkicaipan itawan Jesus Christ. Kicaipan learn song kay na chay maur. Kicaipan wewe ki song kay na chay maur. Kicaipan kilang song kay na chay maur. Song kan magchay so cha wewe ki. Song kan magchay so cha kilang. Song kan chay say kilang utana pang kasaleong komoy ongay. Hallelujah. Niyan siya may mo itong Krais51922 maur. Iso cha kila cha ikaw ka. Apta may uya. Ipilitawan la Christ. Pag kita i-follow Christ, pag kita imenwewe kita makuperang coach na naimaur. Magawa man, mamen eseta makuperang coach na naimaur, kanane itawan Christ. Kalang kasyana itawan eo momotso, kasyana itawan eo ministry. Apebuko, euya wasan kautek, teuya wasan om bangkak, receive pil mangan palingen. Focus kanitawan Jesus. But Jesus masani, I am the author and finisher of our faith. Oh, glory to Jesus. Imewya chapi obil imula mekoros. Erniyan siya Jesus masani, follow me. Eso senta, follow my religion. Follow my denomination. Follow my ministry. Follow, iya chakan. Apo masani, follow me. Wewe kichailen ni tawen ye Christ Jesus. Jesus mewya kalima ben mekoros. Hallelujah. Wasan kautek ta wasan kakakeirta. Wasa ako yina ministry na momotso kan ye wasan kichailen wrong masano. Kichailen ya out kimasano. Utan focus itawen kenitawen Christ Jesus. Tuwa cha Paul pataki yung Israel ko sa ulang ko. Kumail itawen niya. Tuwa chay kinitawan niya Jesus Christ. Erika siyang palong kichail main ko. Kahit yung kichailan lugay sa Christ, puen kisang kichay kachow-chow, ap kichailan follow. Oh, glory. So, itwasaw, me emalupanawar ko o ko saya. Ibang kisang chow may kachow-chow kan po, ay kachow-chow te ay pertenen mamaw ma-easy. So, emasaniten, come and follow me. And niyan siya magkapilata Christ na nambaw, kahit yung kempilata sa puwen kisanguk, o mananakan ken kisanguk om kachow-chow. So, emen komo yung ay, biliyang itawen to Christ Jesus na nachayla maur. Kichaylan follow, kichaylan itawen. Oh, glory. Erima kichaypan itawen Jesus Christ. Utang kichaypan na nane, watek masano, kichaypan na nane, kapakap, kichaypan na nane, fasting, kichaypan na nane, pukon nan, the gift of the Holy Spirit. Kichaylan na siya chay gift, kichaylan na siya chay talent ko, especially the gift of the Holy Spirit. Erika siyang palong komo yung ay, kichaylan ta, yay, itawan Christ, puwagi pa ini masani. Kesilu, I will make you a fisher of men. Klang, kaiten, pagkichaylan kila chay ko chow, kaiten pagkichaypan itawan siya, ap Jesus men traini komoy, opilingay. Oh, glory to Jesus. Amen, make you a fisher of men. Amen, uya komoy en siya momonompampil, catch fish. Fish may koskosiya, ye can catch aramas. Now, kaitem pagkichaylan, catch aramas, te parogati aramas, pagkichaylan, okay, chochola aramas me, okay, labapan. So, wasache mama sani ma Jesus, mama sani wasache me, I will show you how to fish for people. Ma Jesus ma sanima kichailen how to show and trainee kichail how to show us how to catch people. Utang kichayanahana catch people. Catch people may koskosiya kichailen watong aramas nan Wayne Watch. Hallelujah. Kichailen wato aramas nan Wayne Watch. Kaiten ay ministryo, kaiten ay momotso, men tintirla aramas. Main ko, masano makin wakit mo yung aramas. Apacay focus, magichailen parogiti aramas, kichailen catch aramas, masalong alar, puren koto nan Wayne coach. Renaan ki kamaurla. Niyan siya mere, an ki kamaurla, rakisang aray ka chow-chow.
Niyan siya maragisang aray katsugo, rapampili tawan la Jesus Christ. Niyan siya maray tawan la Jesus Christ, rapampili become a fisher of men. Oh, glory to Jesus. Niyan siya become a fisher of men. Mawewegi, trainer, watager masan ng goats, ronger masan ng goats, wiyaer tama kupurang goats. Train ta om spiritual life, puen kakakirtanan mo rin sa ulang. Pugsaraw masan iten, nan matu, riisak walu, riisak tuwa ka itong kitsail. Go, and make disciples. Hallelujah. Coach, ye Christ Jesus, and malupay kitsail, pagkitsailan ka kayo, tsailan salatek sang nana sa katsocho, tsailan mo itong Christ at say mo. Karyaw, kitsailem itawan la Christ. Kay tenitawan la emomotso apang fokuso i Christ. Hallelujah. Siyendam momotso de ministry ken kosang lale. So, fokuso, mentality de mongyong, mindset, en kak focusing en itawen ye is Jesus Christ. Pumakapan itawen momotso, makapan itawen aramas, eri. Kapang kaya puputi, kapang kaya salongala, kapang kaya tiyang sangnan maurin sa ulang. Makapanutan, focus in Christ, itawan Christ. Hallelujah. Kasilu aten epan uyay komi te uyay chailen ka kasela tuen parokiti aramas. En wato aramas nanuing gods. Nawarang ka disciple ko tamay rawya irail ese ye catch fish. Paini masani match may bansola catch fish, may banut catch aramas. Yung mana chay pang catch aramas, yung mana chay pang kowe parokiti aramas. Chay lang ko lache aleuk ko parokiti ki aramaso. So ken ko lache ale keso ko koskilang aramaso puen kang keso. So maingo on pang kowe poken kak wato aramas nan wingots. You can share masano. Make them know about Jesus. Make them become a disciples. Make them to know about Jesus. Poreng kak set free. Disciple them. Hallelujah. Kamang Israel. Nurse Israel. Sawase Israel. Songan socially bilbil ni spiritually socially bilbil. Ren kakirta. Hallelujah. Jesus niya isom masanima. E pulikiti me tua mano atame utuya e kola o rapaki e man masalang olaro. Yimuman komu yung ay kichailen catch the fish. Yimuman komu yung ay kichailen rapaki ye aramas. Kichailen kowe wasa mautana nane ye Christ ye. Oh, glory to Jesus. E kisempalong komu yung ay kichailen utan go where the people need. Pugsaramasan ni magichailan catch the fish. Kalang the problem today, we are so focused on catching ye aramas ken kakao ni rail, ken domain ni rail, ken rule ni rail. So, kichailan catch people to bring them in the kingdom of God. Diyan siya magichay wato ni rail, kichail kamangay rail, ya apali rail, kichail sa Israel, pureng kakirta na mo rin sa ulang, pureng kakpilko out, but Jesus masanin nan matu, ye risek walu, esek tuwaw, go and make disciples. Hallelujah. Jesus masani, go and make disciples. Go and make disciples. So siya masani, go way ko kamaur layla, okay maur. So, masani, go, teach them, make them believe, make them disciples, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Oh, glory to Jesus. Imo asaw, but Jesus, mamasani. Mango, come to me, and I will show you how to fish for people. Ime manan karachi komi, and karachi, pureng kakela kay gichail, especially our partners, our friends and family, wherever you are in the state. Imen kakela kayuk. Imen kakela kayuk. Keter tipentong is
Depend on Christ Jesus. Depend on Master and Coach. Read the Word of God. Pray to God. Fast. Niyan siya magkaban. Men fast. Bukan kak-out-out ki. O niyan siya magkampangwiya sa umbugots. Pangwiya. Mong yung magkababel. To the outreach. Make disciples. We are spreading the good news to bring more people. To bring more people in the kingdom of God. Hallelujah. Kalanganin masanan gots kaunin kaching kapayata sabol masan imiman kakelagay gichail. Komuyong ay we become a disciples when we receive Jesus Christ. Niyan siya chay receive Jesus Christ. Kichayanane bil koway o laiti aramas. Niyan siya magichay pan laiti aramas chayanane disciple Israel. Hallelujah po rin kakakirta. Makaweman mapilikaken mautang ke become a disciples. Polko out wasakan makamiye polken kakuta make disciples wasa makamiye. Hallelujah. Chayte kilang lache yawana ramas makabangka kalokeng up. At least one family kenutan share masan ng gods kakay railda share masan ng gods make them to become a disciples. Kabang kamong Israel ang masan ng gods. Kalanganan kauno gachin kapayat sa pulmasan o iyay kapagap ko chen kapayat ambekon ro so ray kamabamber wrong ray kamaronger ray kamaletier kichailan spread the good news. When we become a believers, when we become a followers of Christ, when we become a fisher of men, we need to go and make disciples wherever we are. Hallelujah. Amen. Kalanganan coach, kalanganan ko promail, coach, and kapay kumail da. Father, thank you. Bless you people. Bless your word. In Jesus' name. Amen.